te whakapono nui ki a koe anō I roto I nei mahi te whakatipu whakarea pūtea te mea whakamutunga nui te puku mahi. He whai te kupu nui ki ahu. Have you ever searched for Māori investors and found nothing? Us too. Koina te pōhi tuatahi, ka rere te kotahi haora, ka piki ngā awhataki, ka rere te kotahi rā I eke ki te whitu mano I te rā kotahi. I ohorere pai māua me te mohio, me te rongo, kei te hia kai te iwi Māori ki tēnei kaupapa, te whakarea pūtea. Te mana whakahaere I te rā ohau. I nāia nei, he kimi I te ara e Māori nei te noho o te kaupapa, I ia tau. Tōna kotahi raurua te kaunga ākonga I tae mai ki te kura, toru rā te roa. Ka wehe I ngā ākonga, he reo rua te rere o te kaupapa. Whānga kaupapa matua, ko te hokowhare tēnā, ko te wānau haumitanga, ko te whakahaere pūtea, me te tai ohanga Māori. Ka wānanga hoki te hi kaupapa pēnei, e te mahi tāke, 101 Texas, te tiaki I o rawa, pēnei I ngā wills me ngā trusts e rā momo. He whānui te momo o te puna mātauranga o te hunga I tae mai. E tehi, katahi anō, ka kuhu mai ki tēnei ao o te ahu moni. Engari, tērā tētahi hunga kua tae mai, kua āhua tohunga ki enei mahi, engari kua tae mai I runga I te whakaiti, kei te hia ako tonu. Ka whakahoki I enei mātauranga ki o rātou nā kāinga, whakatō I te kākano ki te kāinga, kia tipu, kia rea, a tātou uri whakaheke. Koina te whāinga, engari ko te whāinga tuarua kia hau ngā rongo, kia aro mai te iwi Māori ki tēnei momo ao, ki tēnei ahurea. E tae ana tēnei ahuatanga. E hara I te mea he tawhiti, he maunga ka taia, kei te nui o te whakapono. Ko te reo, te take.